زیدتری پێنج دەمژمێران ئەلسرایەت مینن تاکو دیگەهنە پانزیخانێ ji bo wergirtina 43 lîtreyên panzînê pêştîkûbihayê panzîna normal ji 1000 dînaran derbas bûyî xelek neçar dibît li ber germa havînê li sê rêzên sira trombêlan el panzînxaneka 609 dînarî sirayê bigirin lê bêzar dibin çûnke demekê zûr û mandîbûneka mezin pê diçît taku bigehne cihê mebest. خلتیا مجیکه هنده جد بتا سی سراتین نافرا فوزا چید بید خلق حقه گرانیه گرانی روش بو روشه گرانیاتید یعنی هاری کاری چلا اونینه و حکمت وید رقابه که بید سرواجهت و سواختید بیتا سرا و خبصه یا دویجی وید بتا زوجی و فردی یعنی مجال زوجی و فردی وید تیداه بیتنه و فوزانی که اجده که امتلید اولگلک پانزیخانه بالاف کن یعنی نل ایکل دوا اوه تنسروی جی مجبوری خوی تنسروی چرینینه اوه بگوه اوه پزیخانه نزور که یا درزیه هنده وقتا بیتا سریزی جی واقعا جام دو خوزه الحکمت خو هریم که علاجه که الحالی مبکن اف خلکه و کردستانه یا اف خلکه در بدره اف خلکه انفال و خولی بسری مهاجری و همی میدید بسری ماتی Serokê Lijna Sutemenî li Encûmenê Parêzgeha Dûkê jî egerên kîmiya panzîna 609 dînarî dizivrinît ji bo nemana wê palpiştiya penzîna ji Iraqê dihat ku bi şêwekê nedadperwer dihata balavkirin û hevdem ev panzîna niha jî têra 5 sedeya xelkî naketin. Panzîna berî niha eva palpiştî hate kirin ji Iraqê nêzik milyonek lître ew vêga vê hatiye rawestandin. Ev milyon litre hikûmeta Herêma Kurdistanê bi şêwekî dadperwerane nayene dabeşkirin hindek parêzgeha ekcar çi bû naçit. وأبي ديشة طبعا يا دست هندا كومبانيا دا حكومة يعني سيطرة كامل السرنينة جبر هندي أواجب درستينا جهة دستها ولاتيا أبا كنت إيتا دا بشكرن يا بالبشت حكومة بالبشتيت كتن تيرا بينج الصادي نشتن دخوا يعني دخوازيا بازاري جيبا جيب كتن ودابين بكتن أبا بيا سبب هندكو بهاي بانزيني جرام بي Mawe bihayê penzînê bi taybet ya normal giran dibît ku denûkeda li parêzgeha Dûkê bu her lîtrekî gehiştiye 1020 dînaran û panzîna bi 609 dînaran jî li panzîxanekê tîte dabeşkirin. Ji ber ciwaziya parey û kewaletiya wê rojane bi sedan hewlatî neçar dibin sirayê bigirin heta ku bişên penzînê werbigirin. Evî barodoxî jî hewlatî bi temamî nerihet kirîne. Nijar Mihemed Kursat News Dohuk